Дораболарын весть информационной бери сахалыта харытын кырогот студияга Ирена Ойс полелевин маңнай сүрін сонтан кылгыстык билендирбин. Дробия тугар кең эйгени түмү. Хотугулулинге федеральный университет лехеттеригер преподавательлеригер онна устужоннаргаранан будь здоров ден роттер кердларнага ахмал акция болла. Тирәһен кыттачылар күн уста тарас брастары керен дробияларын тургун басқа көрдөрдүләр. Оттон акция сүрүн сыйла соруга дробияларгар хатчактак жону өйөһүн болла. Маныга хамал акция үз кайсканнан ытылынна көрбөт истибет онна сүйөктергер хатчактак жон опсыстыбага сылжылары кайдак калгалагын келбит жон эттеринен ханнарынан билдилер. Волонтердар, студенттер, преподавательдер үз направлениянан кытталар, карактырын баялдар. Оны бу караок ки кайдак болокко олору ребетиден кулгактырын бөлүлүлөр. Бу истебет ки кайдак бор тойдога олорор коляска олоролдор, онна аяннылар. Оны бу бейик орапыт доступна кайдайден оны бәлере эттернен кандарынан билен барандар. Бүгүн 5 часка пресс-конференция болар. Ученый совет залатыгар олонно олор бәлерин ханаларын кепсияктактар. Аналаксия университет ихинен үлелир оскологолорун эмие каптылар, кинлерге иделях жон медицина эйгетин сегетен кепсәтилер. Дробияларгар качактак жон ологун кытыры теңге камсан опсытвага холкутук сылжар условияларын терии барбыт болгон тутугар туруктак. Мыныга ычат кыттыгарын билдерен ычат дробай олоктугар ден флешмобу тридде. Оттон триячилер маннык акция үгес быгытынан ытылларгар эрелляхтарын билдердилер. Бүгүн сону мутбу курдук, үмүкүн өтстилях болун кырсыкка дере.